Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Adtoy manen ti pagayam yo. Freya Simsim amang kabkablaaw kada kayo amin iti naragsak ken nabindisyon nga aldaw. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaad kabayatan ting kay panagdengdengeg sa dinuman a lugar ti ayan nyo ita. Ti surat ngayon ta ikan biyag ita, ket nagapo iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan a Jamila. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay. Jamila kunam kumalat ta kanyakon. Kitawag asaan mo kuman adakamatan ti address ko. Jakmat paglastog ngem adda mabalin ti pamilyami. Ado ti negosyo ni papa. Malaksid iti dayta, opisyal pay daytoy iti mismo nga ilimi. Makunak nga awanan ti bero kakpay, ngamin maited damat amin ang masapol ko. Maited da amin adawatek. Iso nalaeng ta nagbalinak asakit ti ulo iti amak. Nang rugi daytoy, idi pimusay ti inak gapo iti aksidente. Kasladyak ngamin maaklon idi tinasapa nga ipupusay na. Iso akasla nagrebelde ak. Katap no nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Abay ngay takalang asumangpet, Jamila. Oh, Papa. Alaunan iti parpaon. Sorry, Papa. Diyak mo na napuputan ti oras. Naimasan ni mat ngaminan tinag-happy-happy kadagiti barkada. Basta ka nila tantar aramidam iha. Amumat nga kapay klasem intong bigat. Abay, di mo ay mapanunot nga amangan no makaala ka itis takin. Gapoy tigas tangar aramidam. Saan lang na ita? Amangan no mabaybay ampayan ti panagatal mo. Gapoy ti kalayon a panagin ilumyo. Na. Relax, Papa. Saan to ang mapasamak day ka? Promise. Oh. Isardeng mo kumantire na being nga irurwaryo ka na kita barkanam. Nalasakitan ang babae kat nabarbardak. Kan maysa, nakababay niya. Ano lang iti baga na iti tao nung makita na ka na barbardak. Ibaga na ito kita ladyak ang madisiplinaan tiyala ko. Sana bali ko ma, no sa anak ng opisyal iti munisipyo. Don't worry, Papa. Saan kami matabas na umiinom kadagiti public places? Oh, talaga natangkad ti ulom. Makaturturog akong Papa. Inton maminsan tulangan dito pa ng sermon niyo kanya. Okay. Good night, Papa. Simbagpot kayo gaya man, Sir Martin. Wan, manang Sonia. Ni Jamila, simbang pet ka rin. Ay, wan, sir. Nga marimwar mo't laang. Anya? Ne, naparad naman rin nga. Sinundumot ni Jomar, sir. Ijay da kanurwar amang rabi ay. Lukas ta.
Dayjay maran at Jomar ti kaduana. Ti amo kat nobyo na ni Jomar, sir. Kinapod na. Adayo trik laki di Dayjay at Jomar. Nakapres-pres ko. Panagkita kat sana na sayat nga impluensya Dayjay itinak ko. Ay naagpadata, sir. Ang amno ibaga tayo day takin ni Jamila. Sigurado asaan mo't laang adungag. Amangan kit day no agungot pay. Ay, natangken at talaga ti ulok tinak ko. Ti ko lang sa ammo na aminin ama ipapaniti biyag. Panagkunakatnas kan amang sapul tayo iti ebidensya. Tapno maya dayo tayo ni Jamila iti dayjay Jomar, sir. Anya nga tano ipaimbestigayo ni Jomar, sir. Kaya't ko asawan ipamanmanyo iti kasta maamuan tayo ti pudnaw a kinatao na. Hi, Jam! Oh, si kamit gayam, Chris. Okay lang ba ngay tulod ka man itong madamdama? Sorry, ngam saanan amabalin. Ha? Ne, apay nga eh. Inaklon ko ni Jomar. Anya? Ang Jamila, adan asawa ni Jomar. Wan, amo. Amom, ngam inaklon mo latta. Nagsinadan. Iso nga awan nga rudan parikot. Jamila, sa balilat tanong ka ba ilan nakaapakasaran ti may sa lalaki? Huston, pasensya kan. Ngam saanan nga agbaliw ti desisyon ko. Kasano, Jamila? Sumurot ka di kanyak, ama pa ni Bagyo, hintun rabi. Next time na lang, Jomar. Anya? Abay, di mo't nagtulagan tanda ito. Nakabukak pa yan iti hotel para ka data. Masakit ni Papa. Jakmat kaya't abas ta iba tilatan akas jiti ka sa saad na. Doktor ti kasapulan ni Papam, saan ka ka? Iso ang mabalin mo tangarod a panawan. Jomar, di makalak ano agsakitak kat saan apulos a pumanaw ni Papa Ide Balay. I-cancel na amin nga appointment na kat bantayan na aging gang aging baga. Kaya't kumat nga aramidan ti kasyakan ko na. Nang ro na itataadan edad na. Atagan ka dayta. Kaano na ngay ngarod a pagbigyan, Jamila? Anya ti kayat mo asawan, Jomar? Tigayat ko sawan. Kaano ti pa nagpasyar na? Kahit kangamin ang makaduang agpasyar. Abay aya nagtangken ti ulom, Jamila. Abay ti mo pa'y lang at ay wantay kaya lalaki. Ang mamadgaya man nga tanasawa na. Papa, duwan atawan ang nagsina da iti asawa na. Iso anaway ang arudan ni Jomar. Uray pa'y. Saan nakalata mabalin ngay kalaysa? Kan baysa, agad adal ka pa'y lang. Iso ka pang ahasim. Sinamon tayo jay Jomar. Asikaswan ganditi palagadal mo. No agsao kayo mat Papa. Kasla saan nyo anapadasan tinagayat? Saan nadagas ti agayat iha? Ang pilyam met di may bagay kan ka. Pilyam di lalaki amang itatagkan kay daltar. Di lalaki a responsable kan adan plano na itibiyag. Papa, Jamila iha, itapay lang, aray wamon tayo dya lalaki. Matadahal lang ti masakbayam, gapo iti tayo Jomar. saan Papa? Ay ayatag ni Jomar. Hala, Saan da kamin to ang mapagsina? Saan Apolos, Papa? awan ka rin ti plano yung agbakasyon. Pampanunutek nga rod nga ag-file iti 2 bulan a leave ko. Iti kasta, ma-enjoy mi matyag bakasyon dita Pilipinas. Ay katuan amanang, iti kasta, makapag-inilo tayo mat. Wen nga ro dading ko, napayag matanday dinaudi a nagawidan mi. Kat, kumusta kayo matandita?
ni Jamila. Kumusta matan? Ay, laygay. Kasi tisigod lang tamanang. Masansan ti panagawid na barbartak. Diyan mo, no igagad na pa'y tagatal. Nakinubyo pa'y gititer na nasawa na. Iso ngay nung ungtak manan. Anya? Ne, apay ngay. Bubalbalasa nga sumuksukir. Mahilig samat ngamin iti nightlife. Huwag nga ron manang. Lumabalin lang ko mga kabilan, inaramid ko, parang iso ti pagnakman na. Ay saan, ading ko. Sana kasta ti umno pa ng disiplina iti anak mo. Ken maysa, balasangan di anak mo. Kasaritam lang iti nasayaat. Iti kasta, saan nakarkarong agrebelde. Ay, Mala, bayam takasaritak to ni Jamila Martin. Agar-aramid ka laang itibukod mo nga istorya, Chris. Daddadaalam laang ni Jomar kanya. Iti kasta, agsina kami. San ko dadadailan ni Jomar? Pudno ti bagbagag. Nakita dagiti dua amatak ti babae asal sa labayan na. Naging narakop da pa'y ngaron. Kan nagkiss da iti lips. Sakbay ang pinalugan na iti taksi. Saan lang nga sikat ti babae ti biyag na Jamila? Huston, jakon kayat amang agpay dagiti ibagam, Chris. Di ka kumagungungot kanya ka. Ngam, lukluk ko na ka lang ti lalaki ngay ayatam. Huston ko nakmat. Agpada kayo lang ang kinipapa. Mabalin ka di. Panawan na kun dito eh. Kaya't ko tiyag may mesa. Panaw! Ay, itay ko pa'y nga awagan ni Jomar. Ang jak makontak ti number na. Idi pa'y la na minsan nga aldaw adi na sungsungbatan dagiti text kan awag ko kan kuana. Saan nga taapod no ti imbaga ni Chris? Nga dapay sa bali a babae ni Jomar malaksid kanya. Ay, makapa-stress matan ti kastoy. Awagak man laang ni Novi kandayan. Rumor kami man kat di. Iti kasta, mayaw awan ko ti pampanunutak. Oy, Jam! Itay pa'y asang kakitam ti cellphone mo Ada ororayam ngag-text? Makapasurun nga ro dayja at Jomar. Duang nga aldawon asaan ang nagtetext. Jak pa'y kit di makontak ti number na. Ay sus! Amangan mo't no, masaya na siya sa piling ng iba, girl. Makaamumatan iti biyag na. Talaga ang mas asara kon iti dayjay alalaki. Sa bagay, maawatak matkit ni Tirik nam. Nang rona kat talaga matagwapo ni Jomar. Uray siyak mata. Aglalaok adnanag kansuron ti mariknak. Nukas tajak makontak ti nobyo. Pwera angaw. Talaga ang seryoso akin ni Jomar. Iso nga uray tanak ni papakin ni Auntie Sonia. Jaklat na ikaskaso. Ang agure ka man? Di mat adda ka nun asawa ni Jomar? Wan, ngam nabayagdan ang nagsina. Oy, Jamila. O, apay dayan. Ibagam man ti pudno. Pudno nga. Ada ka din napasama kada kayo? Ah. Anya na pasamak nga ibagbagamat dayan. Awan pa yan niya. Os, di nga. Seryoso ka? Hay nako, sardengan dakman da kayo adwa. Apay, anya ti panagkunkunayo kanya. Lalakaan a klase ti babae. Sana niya, uray kaskasano, amukmat asalimat matan ti dayaw ko. Hello, Auntie Hilda. Kumusta kayon? Imbag man ta nakaawag kayo. Okay kami laang mat dito'y kaanakan. Da kayo nga'y, kumusta kayo matan dita Pilipinas? Okay lang, mat, Auntie. Naibaga ni Papa, mi dinaudi ang nagsarita kami. Akanayon kanu ti panagbartag mo. Ha? Ay, ni Papa talaga. Pati dayta imbaga na kada kayo. Kita ama, amangan ba't no mabaybay am ti panagadal mo, gapo iti nalabas a panagin inomyo iti arak. Laglagi pom kumasaan anasaya at iti bagi iti arak kaanakan.
Dumadaal iti sa lunat dayta. Auntie, Iha, saan kumanatangkan ti ulom? Tungpalam ti anyaman nga ibaga ti amam. Ngamin, pagsayatam matlaang dayta. Kas makitam met, saanan anang asawa pa'y ti amam, manipod pimusay ti inam. Ngamin, sikat ti pampanunutan na. Makita kan marik namot siguro ti panangipatagkan ka ti amam. auntie, Mawatak tirik nam anasapa anawanan iti ina. Ang panagkunak kat awan ti rumbang apagrebelyam. Ngamin, saan tayo matanagayatan ti napasamak. Nalabit analpas ng ti misyon na dito'y lubong. Isu asinublimat ng ti Diyos ti biyag na. auntie, Jamila iha, balasang kan. Rumbang nalaang nga ron nga nadam ti bagim. Amok nga ano ti agar-aram kan ka. Ngamne, pilyam kumamat ti lalaki amay parbang para kan ka. Sana kumkumpormiting ka pakiboy-boyfriendan. Pilyam jay lalaki amang respeto iti kinababayam. Iti kasta, nalinis ka nga idatag na iti altar. Auntie Hilda. Kang runaan ti amin, di kaagayat iti lalaki nga daanan iti asawa. Saan arumbang amakirelasyon ka iti kasta aklasin ti lalaki? Di mo ibaddag ti karbangan ti pada matao. Ngamkit di, dawatam iti Diyos anamarswa, nga ikan na ka iti lalaki at talaga aparakan ka. Saan kat atay nagumumaanan ti sabali? Di ka kumaagapura. Napintas ka. Isu apatsak adumtang to ti lalaki akagasat mo. Kat isunto ti mangitungpalkan ka iti altar. Auntie. Imet ko namin dinauda nagsarita ta. Ngay ta nakapagbilyan. Iso na lang ta. Apay nga, dito mo pag tinagkitaan ta. Adanas ka na pagsaritaan ta, Jomar. Mapalinta mo nagsarita ito nila. Ano ito apartment ko. Total, agmay may sak mati dyan. Maraming tapay tigay kaya tayo dyan. Sorry, Jomar. Angam saanan ang mapasamak ti pampanunutan. Dimot ko na may ayatan nak. No talaga ngay ayatan nak. Ipaay mo arod ti kalkali ka guma. Please. Waswasan tan ti relasyon ta, Jomar. Anya. Nalawag tinangag mo. Manipod ita. Putdan ti anyaman a relasyon itinagpaitan ta. Lipatan na kon, Jomar. No kasta. Di mo nagkamot lang iti amam. Pampanunutan na lang ang ti pagsaya atak. Nasaysaya atin ti kastoy. Ngam ti maisagmakak. Iso asika. Agbalbaliw kamutan, Jomar. Jamila, Da kayo matgayam, Papa. at nakatirik-rik na, iha, masakit ka ka di. Wala, ang daparikot mo. Ni, apay mat anak ko nayo ti kasta, Papa. Ladlaw ko ngamin, ang masapsama ka matan nga gawawid. Malaksi di titayta, kaslasan ka nga gawawid anabartag. Daita ka di, Papa. Sa anak ngamin una yan, asumursurot kadagiti gagayam ko ang mapanagin inom. Kaslakay kayat kumaten ti agigan dito'y balay. Makaturugak pa iti kompleto nga oras. Sa anak kon ang mapuypuyatan. Ay kesa, lasayal garot ano kasta iha. Kan, inbreak kumaten ni Jomar, Papa. Ha? Puno ka di tayo iha? Uwan, Papa. Maragsakaragunay itadaytana ko. Nagsarita kami kini Oo. Auntie Hilda. Kat naamiris ko ahusto kayo. Awan na saya at amasakbayak kini Jomar. Malaksid adinak mabalin nga ikalaysa. Di na pa'y amo a respetuan ti kinababae. Papa, sorry kadagiti sakit ti ulo nga impapay ko iti kalabas.
Di mo panunutin na iha. Tinapatigit sa nakaamiris ka na banag apakaragsakak unay. Jamila? Agyaman ak. Ngamin, tunggal umayak di balayo. Kat kasarsaritan ako ni tinasayaan. Sana kasi di. Kasla ka na yun nakakaungat. Si kamot, Chris. Ipalagip mo pa ilaang mataytan. Sabali idi, sabali ita. Kumusta kayo matin kini Jomar? Awanen, break kamin. Siyak tinang i-break kan ko na. Naamiris ko ngamin, asaan nga iso ti lalaki a para kanyak. Naamiris ko matan dagiti nagbidutak. Kat nakafocus ak itan iti panagadal ko. Agyaman ang karot no kasta, Jamila. Kamaudyanan na. Nakaamiris ka matlangan. Nangruna iti panakirelasyon mo kini Jomar. Agyaman akmat, Chris. May saka kadagiti saan anaumaan ng palpalagip kanyak. Iso na lang, tadyak pa'y mabalin nga aklunan ti ayat nga idatdaton mo. Ngamin, masapul apagimbagak pa'y ti sugat to'y puso. Jamila, Sapay ko mata maawatan na, Chris. Diyak kayat ti agbalin ang managing bubukod. Kayat ko at tingitingan ang naimbag tirik na. Iti kasta, nakasagana akto asumrak iti sumaruno a relasyon. mawatan ka Jamila. Kit si sasagana ak nga guray. Kidawag, abay anak amang tulong ken ka. Tapno aglunit tinasugatan na pusom. Ipatpatag ka unay, Jamila. Sumagmamanulangan abulan ti Orion, agturpusak meten iti kursok a nursing. No may papanmet ka ni Chris, aging ga itakat jak payla ang sinungbatan ti ayat nga idatdaton na. Ngamkit di, nagbalin kami anasinged iti tunggal maysa. Isu ti pangibagbagaak kadag iti parikot ko. Isu ti kanayon amang palpalagip kanyak. Isu ti kanayon ko akadwa tunggal rumrumwarak. Jak ammo no aging kat kaano akastoy ti sitwasyon mi. Planok ngamin ti mapan ijay Canada, kalpasan ti board exam ko. Ket no mabalbalin, jak kumakayat ti long distance relationship. Dependen tumatkit di siguron no anya ti mapagtulagan mi kani Chris. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan. Toy pagayam mo, Jamila. Ken ka pagayam, Jamila. Nasaya at met ta nakaamiris ka adagos. Dayawon ka, ngamin saan mo a pinanunot ti bukod mo laang apagragsakan, ngamkit di inaramid mo ti rumbeng nga uray sikan ti masaktan. No may papan iti ipupusay ti inam, nasken nga aklo namon ti amin. Nalabit nga aging galangan ijay ti inted ti apo abiyag na. Banag, amang patibker kumakin ka. Aramidem kit di daytoy nga inspirasyon. Tungpalem no anyaman dagiti inbilin nakin ka. Kasta metten ti amam ken ti ikit mo. Iti kasta, agbaligi kanto kadagiti plano kan arapaap mo iti biag. Alakastan pagayam Jamila, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas.
sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Hello kada kayo amin papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti pakasaritaan nga intay kanbiag ita, ket nagapu ni pagayam tayo nga Efren, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbagngal daw kada tayo amin. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga Efren. Naawi sakmat ang nagsurat tapno inak ibinglay to'y padas ko amadama apagdaldalanak ita. Kababain man ngam intorturad kon, gaputa amok apakaadawan daytoy iti adal. Ket kayat ko matlaangan akiddawan ti kapanunutam, may papan iti inak isalaysay. Adain kasar ko ngam saan nga iso ti kadandanak ita. Adda may sang anak mi ket isulaangan ti rason ti komunikasyon mi, ngamin adda meten bukod na a pamilya. Aklonek asyak ti imo na nagaramid iti may kaniwas. Minansyaak ti sagrado akallay sami. Iti agdama ket empleyado ak iti may sa akumpanya ti lugan. Inkabalay ko nga rod ni Grace, ti babae anang isukatak iti asawak. 5 atawan mimetten nga agdenden na ngem awan anak mi. Ketapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Agawam ti agsukat Efren, aldawan, jak kayat ti maladaw a makimisa. Huwag ka di bakit? Nalpasa ko, no? At ito tulba. No kahit mo umunakan dyan lugan. Ay na, agawaam kit di, tagkid dantan a bumaba. Pabit lang nga rod, tag sapatos akon. Ali, partakam nga rod, nakabaybayag ka nga gunggunay. Wen. Amo a Domingo ita. Sigurado nga dumanan ti tao. Matraffic tan tumanan. Awanan karkaro na maladaw ta. Ay, nakabaybayag kan tumat kami nga gunggunay. Ate mo pa iti babae mo. Relax. Everything is under control. Atay ta, dalpasan. Mala, mapantang nga rodan bagat. Sa dino ti papanam, Efren? Sa dino pa'y kumangay, bakit? Sumrekak iti trabaho ko. Sigurado ka? Yes. Anyat orasan? Apay nga itakalaan nga sumrag? Addan samet tan sabali at trabahwam, Efren? Atay ta ka manan, bakit? Mangrugi ka man ako na ako. Mapana nga rudag trabaho. Di uray awagam ni Pari Leo. Damagam kinkwanan ng sumrekak itay di opisina. Siguradom lang, Efren. Di ka agkam-kamali kunakmanan eh. Wen, kung naklangarudan. Hindi uray sumurot ka. Itikas ta, mapnek ka. Sayang pare. San anak ka umay ni bakit mo? Wan nga rod pare. Nag-overtime na ka nung kami ni Jeparlo. Tinaksaya ka pare. Ipalkutan ka lang ni tiyawid mo. Itikas ta, maramanan namut ati handa ni bakit ko. Sige man garo. Bagla nga pasalubong ko kin ko ala. Wan pare, ang kabailampay ka rin tagmanayaw. Gato na pare. Siyak pa hindi ko na. Saan nagpaya na bartek? Nakainumak labas si pare. Sa mga pare, basi mo lagamin tininum tayo. Nag-awid mo nga minatagos, dagiti katrabakuan ta. O nga rin pare. Tudwata mo gaya mo na nabati dito eh. Mga mahihinang nilalang. Nga rin pare. Nay, pare. At ang sama awag mo. Amangan na ni commander na ita. O nga rin. Ay, kasong bata mo na pare.
No, di mo man kayat ti maalmalay. Nan, kitak man ta cellphone mo, Efren. Abet ti cellphone ko bakit? Ang mga nutila manan in-chat mo idirabi gapo iti bartag mo. Mudto iti cellphone mo, kunak. Ay, unay ka lagi din ay. Awan. Atoy. Ay na, Efren. Amukan. Amukon ti style mo. No kunak nga awan. Naginom kami laing itirabi. Kalpasan na, nagawid ako. Balay trabaho balay lang aro din tayan ko. Ngam agsuspetya ka bay laing. Kat, makaungat ka. Agreklamo ka, kasta ka de. Saan mo yun bakit? Ibagbagak lang. Mapaiswan ka siguro. Iso akasta ti reaksyon mo. Ay, mag-amo ka. Wanya ti panunutan. Basta awan, ti inchachat ko ababae itirabi. Period. Nagawid ka ba't, Efren, anak ko? Apay, adda ka di manan parikot yo ken ni Grace. Awan man na masurunak lang kami. Iti anya. Ipapini lalaki din. Nga ka naman ang katsajat ko babae. Anya. Makapikon mo tikas dyan ibagbagana. Inton ko, impay-pay sukon. Ay. Di ka man agar-aramid, Efren. Inaramid mo lang aruden ide. Aramid manan. Kasano? Kat aramidag lang arut amin na kabaglakon. Tapno maliklikak na kita abanag. Ngam kasla idurduron nakmat ni Grace nga garamid man eh. Ay katagbalbaliw ka nga minan na anak ko. Saan kami na kumkumporme ti mapan mo itchat no iti-text sa babae. Laglagi pa nga iso tinagsinaan yaw nga gasawa. Kita amita. Agrebrebel di jay anak yaw gapo iti kasta nga aramid yaw. Ay, Madanagan siguro ni Grace. Nga men, isumatiwagas ang nagamamuan yaw. Day tapisbok. Ang mga nutikunana kat makabirok ka manan iti sabali apang isukatamken kwa na. Liklikam nga minan, ti makitchat iti asino dita a babae anak ko. Iti kasta, awan panggapuan na nga agimon. Nabartag ka manan, Efren? saan man bakit nakainom lang? Apay, asino ti barbartekam, ha? Siyak ka di? No naumakan, agsinatan, kat pumanaw ka matan dito'y balay ko. Anya ka di maninda kita nga ibagbagang bakit? Nakainom labasin na ta, nagadumanin alablabidam. Kabisado kan kunak manan. Amok nga damanan kalukwan nga aramidam. Ayun na ikan Grace, puro ka suspensya. Awan kinapudno na kita nga ibagbagam. Nagbalbaliw ako. Sika lang, ti babae nga ipatpatag ko. Dahil tako matikanayan mo laglagi pa. Aramid ti pakakitaan. Saan kat nga iti sa ulaeng? Grace, Hoy, Efren. Laglagi pa ma? Saan ka nga umububing? Iso ama kaammo ka no di ka payla ang balbalew. kabaro-baro da ito'y abara. Akin ko pa nga tayo ito'y. Tinasayan, dito yak pala. Agurdirak man kiditibir. Pagururayak asumaruting titudo. Sakto agawin. Waiter! Anya ti order mo, sir? Mira. Siyak nga rod manong Efren. Kumusta kan? Imbag man, tanay isarong ka dito'y pwesto. Nakusta? Sikatakin ko kayo dito apar? Wan, kinapudno na, kaluklukat mila ang idinapan alawas. Wow, talaga business-minded ka mo ta, ading ko. Saan mat manong Efren? Sakto lang. Oh, itataam mo mon dito'y. Kanayon tumat siguro ti umayan niya. Ay, ikaw na. Apa gusto mo't ngamin? Ngayon pigsa na titudoy tayo. Nakamotorok ngamin. Gatsak ka na ikaragati kaputi ti motor ko. So, naglinwat bi. Talaga nga everything's happen for a reason. Anya, manong. Wala. Aywan gayam.
Agbirbiro kak iti mabalin nga agset dito eh. Oray Sabado kun Domingo laang. Amang ano adam mo? Ay, siya ko na. Anya? Wan, siya ko. Dahil talaga nga, basic. Kabailak mo ti aginterten gay. Sabado mat ita. Ngam apay anak kasukat ka, friend. Wan bagay, aggigak kita. Sa dino? Ijay at akabarbaro abari jay. Sabado ken Domingo ti inted akin bagi ngal daw ti set ko. Asino nga iti kadwam? Bawan, siyak laeng bakit? Solo performer. Adda kasi nublat ko. Kalpasan ti may sa oras aset ko. Anya oras kanto ngay amalpas. Parbangon to na bakit? Maturog kanton. Iti kasta. Saan ka mapuyatan? Agtuktukak tulatan. Intun sumang petak. Kayat mo asawan. Regular kandita. Imbag man tainik kanda ka itigi ket kabarbaro day tabar. When sigod ngaming amok takin bagi. Iti day jabar. Ay ket saysaya atam nga rod ti agtrabaho, friend. Siguradwam at talaga at trabaho ti asikaswam. Oo, adtoy. Uminom ka pa'y manang Efren. Pangururayam iti laset mo. Wala. Apa gusto? Medyo namagaanan ti karabukob ko kahit. Nagpaluto ak iti crispy pata ang pulutan. Wow, naghihimasin. Eh, uminom ka ba ta? Oh. Oh, ag-cheers ta. Sige, ngambasit lang ang mga nudyak makaawit ijay dagos ko no masubra ak ti uminom. Ha? Awan pa rikot iti day ta. No kasapulan nga itulod ka. Di itulod ka, ijadagos mo. Anya? Sika at talaga manong Efren. Budno ti bagbagak, Mira. Sige, wanan. Aginom ta nga ron. Ngam siguradwam lang nga itulod nak manong. Wen, danag mo na ya, adi. Pakarang sakak unay ti magitulod ken ka, boss. Ong, pare friend. Oh, apay pare Leo. Nagpintas ken nagsiksi magayam ti bagbanga making kuko iti day ti abar. Ay ko na pare. Ay sus pare. Nakajakpat ka mga rural Sapay ikaw obingan na siya. Tagay mo pare. Ang mga nod na makangagin ka. Itaan niya pa iti panunudan na. Nakasta. Naka-score kan pare. Saan mo pare? Awan plano. Kan may isa. Ubing pay ni Mira. Malaksi di tita at ang boyfriend na. Ay sus! Di nakmalay ti kakasta pa nagras-rason pare. Todo tinay ka man ako na ako. Sigapay mo. Kano, kakasta ti type mo. Imposible yan. Kano tamag ko akalain kayo kung anong agkuyaw. Sigapay pare. Nakadamaga man ni ti data. Pulnong agkuy-kuyo kami. Itulog ko lang matijitagos na. Kalpasan na, agawit ako magtayin. Aus, kaslagat mabati pare. Di mo iba nga, alagbalbaliw ka. Di ta kasalas a maturog. Anya, ne, apay mananaya ba kayo? Jak kaya ti agat arak akaida. Ay, basit lang matinin mo ko. Uray pay. Basta di ta kasalas a maturog. At to'y ti ulas kanpungan mo. Unay gamutin, Grace. Asino ti kachat mo aparparbangon, Mutoy ti cellphone mo. Ne, cellphone ko man nga. Mutoy ti cellphone mo, kunak! Asino daytoy Amira, Efren? Dahil ti busko, iso takin bagi iti bar, apag sesitak tunggal Sabado ken Domingo. Nukas jay nga agklos kami ni ti bar. Itultulod ko itagos na, saak tumutin agawid. Anya pa'y titamagam. Apay aya amasapol nga itulod mo. Kat nagadumat ti taksi mabalin na pagluganan nga agawid. Manmanon ti taksi nukas to'y nga oras. Ken maysa, agawid akmat langan. Awan maggakas na, nung imutor kon, sakto itulod itidagos na. O niya, at dapat ti ibagam. Tanawanan, maturog akon. Uminom taman ket di manong Efren.
Ay, ikaw na. Hindi talaga ya. Mayat man hindi kumanda. No medyo ma-charge ti karabokop. Medyo lumukay ti boses. Wala. Itay ka pa'y ngamin apal-paliiwan, Manong. Kasla nakaununag ti pampanunutam. Adda ka di parikot? Ay ko awan. Adala yung katachat ko. Ni ka di bakat mo? Ay sa, barkata. Agay ayag ngamin itikig. Iso na lang yung ta... Kori man. Kuripot. Kunaklakit din no ni bakat mo. Nagatidog ngamin kat ti chat mo. Ha? Ay nakasta kami ngamin itinobyo. Kas ita, agap pa kami manan. Ne. Anya mo ti pagapapaan nyo, Mira. Sobra ti kinasiloso na. Kinapudno na. Pag-imunan na ka. Ha? Anya? Ne. Kasano ko mga pag-imunan na? Di na kayat ti panangitultulod mo kanyak ijay dagos ko. Agtaksi akla kanon. Amangan kano ngamin no adda milagrong aramidan ta. Kabayatan ti panagkuykuyog ta. Gapo iti asar ko. Imbreak kon. Ay, kinapudno na. Kastaman ni Grace kanya. No kasta. Pudno ti mapalpaliyo ko. Wen, masursurunak nga rudan. Inton ko, ipay-pay sukon. Aray ta! Alaam amin ang akagawaam kat pumanaw ka ni friend! Panaw! Bakit ba? Apay ba rin aya? Di kan agin didiam mo. Ada nakakita kada kayo iti dayjay Amira. Nagkuyog kayo arimor manipod iti may sa hotel. Oh, anya, di ka makatagari? Ngamin pudno tinaydanon kanyak. Bakit? Awan kinapudno na dayta. Iparang mo kanya, tinangidanon kang katagsarita kami. Imbaga, tamang ipakita iti ebidensya at talaga asyak tinagita na. Di ka kumabot basta-basta mamatilat na. Siyak ti asawam. Iso arumbeng na laeng. Asyak ti patyem. Di mo't adabar apag sesetan ni Efren? Apay no ijay langan ti papananta? Ay saan? Diyak kaya timapan ni Jerona. Ang mga numabarte ka, kat makaarami dak pa iti sana may parbeng. Ha? Ni, anya ti kahit mo asawan, Grace? Ado timang mangag ko at chismis may papankadakwada iti kampay ide kat boss na. Kuna namat nga awan kano ti kinapudno dagita madamdamag ko. Kat, mamati ka mat? Kaya't ko asawan, patyem ka di at talaga nga awan madi nga aramidan ni Efren? Nga awan babae apag luklukwan na ita. Makaamumat ni Efren no agaramid iti jak magustuhan. Amo na matan ti ugalik. Ha? Saan man kitya dito ti pagsaritaan ta? Imay ta dito'y tapno ag-relax. Saan kit atapno ma-stress? Sa bagay. Ang ginomtakit di. Adto'y ti basom. Oh, Okay. cheers! Cheers! How can I tell her about you? Kasano day to yun, Efren? Masikugak samatan. Anya? Ne, kung naman no adatum tumaram nga agas, tapno saan ka hagsiko? Ay, naliwayak nga rod idinaudi nga da napasamak ka data. Anya? Tinasayat, mga lakay ti pregnancy test. Iti kasta, maamonta, no talaga amasikog ka. Day tamat lang ang tiplanok, Efren. Ang kasanon no positive ti agbalin a resulta. Ha? Ay, kukwa, Okay lang no di nakabailan nga itakder. Maawatan kamit keti. Ngamin, adamat nga rodan kaliblive-in mo. Diyak mabalin nga ikamat ti bagik. Ngamin, amok mat ti sitwasyon mo. Mira. Tidawatak laang. Di munto kumapaglibakan asika ti ama ti ubing no bilang laang. Kat pagyamanak unay, no aramidam to ti obligasyon mo, kas ama ti agbalin nga anak na, Efren. Hoy! Sika babae! Ha? Umay ka man dito! Ay! Ano ko? Tinuok ko!
Patanak! Day tatirumbagan kagatal a babae. Amom lang arudan nga da asawa ni Efren nga nagpasilog ka bayla. Anay ko! Amen! Ano tumapos pa sa dito? Efren! Amay ko. Pingagsipat ka nga'y bakit? Nagpuskol taropang amang awag pailaang kanyak iti bakit. Ulbod ka. Awanan kayo itibain. Bakit? Agparbeng ka ko, ma. Di ka kumamot ag-iskandalo dito, oy. Kababain ka lagi dito tao. Mabain ka nga giskandaluak. Ngam di ka nagbain anang ni hotel iti day ta babae. Mabain ka nga giskandaluak. Ngam di ka mabain iti kinagatalyo ada. Bakit? Agsinatan, Efren! Alam amin ang akagawa am ijabalay kat pumanaw kan. Agdan na kayon iti dayta babae. Total, masikog batan! Grace! Grace! Kasano da ito yan, Efren? Mira, pasensya ka na. Awagan kang tulangan. Apaman ang makapagsarita kami kini Grace. Ala, palawan ka. No kasta, da kayo ti Mrs. ni Efren. Wan ma'am, mayak, tao may ko ibaga, ano mabalin, ikatan nyo iti trabaho ni Efren. Ha? Ikatan nyo, iti kasta, maikan iti pagnakman na. Pasensya kayon, Mrs. Ang panag ko na kat saan abasta ikatan mi ni Efren. No awan mat ammo mi amakagapo. Ay kat syempre, gapo iti kinababaero na madam. Ikatan nyo, iti kasta, maawanan iti trabaho, kat agnakan. Iti kasta, di nan ulitan pa iti kasjay nga aramid na. Mrs., pasensya kayo na talaga. Ngam no may papan iti daytaba outside kami dito. Ngabin, personal abiyag ni Efren daytan. Saanan amay papan iti trabaho na. Anya, No para kanya, nasaysaya at siguro no da kayo adwatag sarita. Pasensya kayon, Mrs. Bakit? Sorry ka din. Pangaasim, pakawanan ako. Saanan ang maulit? Promise. Ikarik, agbalbaliw ako. namin anukan anag kari Efren. Ngam awan matlata. Maumuma ako na talaga. Ti ko nam kadi. Sa anak amasaksakitan iti kastangar aramidam, ha? Grace, bakit? Pakawanan ka iti may sa kondisyon. Ha? Anya dito, bakit? Ibagam, aramida, basta lagit ni mapakawan na. Manipod ita. Saan kan amakisinarak iti dayja amira? Putdemon ti anyaman a komunikasyon nyo. Katlipatam nga adda anak mo kan kuana. Anya? Nalawag tinangag mo, Efren. Kat maudin daytoy apanang pakawan ko kan ka. No aramidem pa'y maminsan. Talaga nga agsinatan. Bakit? Wan. Ikarik, saan ang maulit? Promise. Kumusta kayo matan ka ni Grace, anak? Okay lang matala. Okay lang ko namgam kasla na liday kamat. Kasla sana kaminin ang naragsakit ito, nana. Anya? Nay, anya ti kayat mo asawan iti dayta, Efren. Di ko nana, napakawan na kon. Ang panagrik na kasan. Ngamin, ang kanayon naman nga isidir di napalabas. Malaksi di dayta. Pinaritan nakpay amang ted iti sustento karagitan nakko. Tunggal marabyan ang agawit. Pasabtan nak idag kakasakit asarita. Kaslawan maitultulong ko balay. Ay, Nanang, amo ka nakabasolak. Ang iti dayjay. Iparupa na mo't launa yan ang managbasolak. Kaslaawan mo't mading ugali na. Kasla pa nagkita na iti bagina kat perpekto. ay kataganos ka. Taisumat ti kinayat mo, anak ko. Nanang, Awan ti pabasulam. Ngamen, si kamat tinagaramid iti dayta. Sika tinagaramid iti gasat mo, anak ko. Miss F,
Adupay dagiti jakon inlanad a pasamak. Kinapudno na talaga a jakon makaanos. Maumuma akon iti ugali ni Grace. Panagriknak kat napukawan ti panagayat ko kenkwana. Adda dagiti gundaway nga okay kamimet. Ngem pagamuan kat apapaanak. Inton kwan isidsidirnan ti napalabas. Aklunak met abasol ko ti amin. Ngem rombang kadi nga isidir na ti napalabas. Mariribukan ak una yan. Jakon ammo no anya ti aramidak. Adda ak ita dito'y balay dananang ko. Sang kaibaga ni Grace nga agup uparak manen kano iti ayan ti babaik, iso ajak agaw awid iti ayan na. Sapay kumata matulungan nak, to'y pagayam mo, Efren. Ken ka pagayam, Efren. Awan ti sabali ang makasulbar iti agdama aparikot mo, no di si kamatlaeng pagayam ko. Adakin ka amin a desisyon. Panagkunak kat nasaysayaat no kasaritam ni Grace. Agsarita kayo iti nasayaat. Ipalawag mo kenkwana ti amin. Ibagam kenkwana ti marikriknam. Di mo itarayan ti parikot pagayam ko. Agawid ka iti ayan ni Grace kat sangwam. Kasaritam iti nalapat. Iti kasta masulbar ti madama a parikot yo. Alakastan pagayam Efren, ket pagyamanak unay tiing kapanagsurat, dito'y programa tayo alagipti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.